لما خلق الله الخلق، لما الله عز وجل خلق كل الناس، كتب في كتاب عند الله عز وجل فوق العرش. ماذا كتب الله عز وجل؟ إن رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر. تغلب غضبي مقدمة على غضبي. Жана Алла Таала асмандар жана жерди жаратуудан мурун арштын үстүнө сактап коюлунган бир баракчада Алла Таала мындай сөздү жазган. Ал жерде жазылган чындыгында менин мээримим, менин боорукерлигим, менин ачуулугума караганда үстөм деген. Алла Тааланын мээрими ачуулугуна караганда үстөм турат. انظروا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة بسبي، كان هناك نساء وأطفال ورجال وأشياء كثيرة جدا. أنفال. فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة تبحث عن الأطفال وتمسك الطفل وتلصقه ببطنها وترضعه ثم تتركه وتبحث عن آخر وتفعل هكذا في كل الأطفال الذين في السبي. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل هذه المرأة التي ترحم الأطفال الصغار هكذا تستطيع أن ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрүнүн биринде турганда пайгамбардын алдына туткундар алып келинип калды. Көптөгөн аялдар, жаш балдар, эркектер, карыялар туткун болуп жана көптөгөн байлыктар, олжолор колго түштү. Ошондо пайгамбар алейхиссалам өзүнүн жолдоштору менен карап турса, бир аял келип бирдекени издеп, жаш баланы карайт, көкүрөгүнө кысат, кайра коюп жиберет, ушинтип бирөөнү издеп атты дейт. Анан барып бир баланы тапкандан кийин өзүнүн баласы экен, аны алып аябай ыйлап көкүрөгүнө кысып, анан ага сүт эмизе баштады дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карап айтты, жолдошторуна: силердин оюңар кандай? Айткылачы, ушул эне өзүнүн баласыны тозоктун отуна таштай алабы деди. Отко ушул таштай алабы деди. Десе айтты: жок, бул эне өзүнүн баласыны кантип отко таштасын? Десе пайгамбарыбыз алейхиссалам: чындыгында Алла ушул энеси баласына мээримдүү болгонго караганда бир канча эсе өзүнүн пенделерине мээримдүү боорукер деди.